Hi guys, I'm here at Skeyn and for today I will be having the sauna and Aqua Glow facial treatment. You know what guys, ang Aqua Glow facial treatment is isa sa mga pinaka-premium ng mga facial treatments na gina-offer sa Skeyn Aesthetic Clinic. And you know what, it's one of the best. It's one of the best and kato wala pa naka-try, why not adto na diri sa Skeyn and then try our Aqua Glow facial treatment. You know what, one of the best. After pila ka months, kanong pag ako siya mabalik o experience ang Aqua Glow facial treatment. And you know what guys, ang nakanay sa Aqua Glow facial treatment mga good is, it uses water to declog your pores to bring out the glow in you. Char! You know what guys, dili ka masakitan. Mas masakitan pa ka sa Lovelife. So, I'm so excited for this. I'm done with sauna session. So, grabe king singot to. Gawas kinang mga toxins ba. So yes, after this, maligo ta. Mag-aqua glow session na dayan ko. So yes. Hi guys, so this is the most awaited part. Yan, bago lang ko naman sa akong shower. So, mo-proceed na dayon ta sa atong aqua glow facial treatment. Hold up. How deep can we go? After itong one guys, itong cleanser, facial scrub na dayon ta. So, grabe gini nga limpyo atong naon. So, naman na facial scrub. So, limpyo na dayon ang akong dagway. Dayon mag-steam na din ta after this. So yes. So ayan guys, we are on the steaming process. So ayan guys, nagsugod na ang atong Aqua Glow facial treatment. You know what? Bugnaw kayo siya sa dagway. Tapos gina-suction magud ang atong dirt or ginadeclog niya ang atong pores, ginatangtang niya ang blackheads, whiteheads, and other charmos ginamos sa atong nga dagway. Ayan guys, nauman naman ang atong suction sa Aqua Glow facial treatment. This time, ang serum nasa dayon ang ibutang sa akong dagway, diba? So this is the serum. Diba? Ibutang siya sa imong face. Para mo imuhatag og glowing effect. Parang tawag na Aqua Glow. Char! So ayan guys, ang pag-apply sa serum is aside sa muhatag siya o glowing effect sa imong skin, mo na gyapon niyang pamaagi sa pagpa-close sa imong pores. Ayan. Bubasab ka. Yes. We're done with our Aqua Glow facial treatment. Hanggang sa susunod. Sure. Ayan. So, that's it for today, guys. Whew, very wonderful experience. And, hantod sa sunod gayon, magkita-kita na tapon. Bye, Skeyn!